Gostovanje gospodina Aleksandra Vulovića, menadžera kvaliteta života u kompaniji Vision, koje se dogodilo pre nekoliko emisija, dovelo je do takvog interesovanja da smo mi morali da ga pozovemo u našu emisiju ponovo pre nego što smo planirali. Ono što su nas najviše ljudi pitali je bilo u vezi standarda koje ovi proizvodi zadovoljavaju, jer danas na našem tržištu postoji more proizvoda različitog, često sumnjivog porekla, koji obećavaju puno, a na kraju se to svede na placebo efekat. Pošto je gospodin Vulović u prošloj emisiji izjavio da su ovo izuzetno ozbiljni preparati za koji stoji izuzetno ozbiljni autoriteti, mi smo ga da pozvali da nam sad uživo objasni o kakvi se to standardima radi. Dobro večer ponovo. Pa evo ovako, da krenem prvo od svog ličnog kredibiliteta, mislim da je to najbolje. Ja ovdje imam sertifikat koji izdaju Svetska zdravstvena organizacija i kompanija Vision International People Group zajedno sa Ruskom akademijom medicinskih nauka. To je sertifikat koji dobijaju, da opet kažem, zaslužni saradnici kompanije. Znači ne može da dobije opet bilo ko i na bilo koji način. Znači mora da postoje određeni preduslovi za tako nešto, a ta saradnja između kompanije i Svetske zdravstvene organizacije je došla kao proizvod kvaliteta samih proizvoda koje kompanija pravi i velikog broja dobijenih rezultata zahvaljujući ovim proizvodima, naravno rezultata po zdravlju. Ta saradnja, moram da kažem, se ogleda u jednom zajedničkom projektu, a to je međukulturalno istraživanje kvaliteta života, gde mi se bavimo istraživanjem i prikupljanjem određenih podataka sa terena, znači na koji način ljudi žive, kako se hrane, kakve su im navike i sve ostalo. I u saradnji sa Svetskom zdravstvenom organizacijom preko naše kancelarije na internetu dobijamo određene podatke za svaku osobu, preporuka kvaliteta hrane, znači šta treba da promene, dnevni unos vode i naravno suplementacija koja je danas, nažalost, svima neophodna, jer od hrane više ne možemo da dobijemo ono što nam je potrebno. Što se tiče standarda kvaliteta same kompanije, kompanija ima sve najviše standarde koji postoje trenutno na svetu. Počevši od GMP standarda, koji je najstrožiji standard za izradu lekova, znači za farmaceutsku industriju, iako mi nismo farmaceutska kompanija, ne bavimo se proizvodnjom lekova, ali imamo taj standard sa jednim malim slovom CC ispred tog GMP, što znači current, odnosno da se taj nadzor kvaliteta vrši u realnom vremenu, što je jako bitno, jer vi od trenutka sadnje biljke do plasmana, odnosno dok ta bočica sa gotovim proizvodom ne dođe u ruke krajnjeg potrošača, imate preko 30.000 kontrola, što je zaista impozantan podatak. Drugi standard koji nas odvaja od svih ostalih je ISO 22000. Oni koji se bave standardima znaju otprilike šta to znači, ali šta to znači za običnog korisnika naših proizvoda. Prvo, dajemo sigurnost što se tiče kvaliteta samog proizvoda. ISO 22000 garantuje da nema placebo efekta i u okviru ISO 22000 standardizacije se vrši provera kvaliteta sirovine, odnosno na osnovu njega se vrše provere koje nama daju dodatni sertifikat da u našim proizvodima nema genetski modifikovanih biljaka, niti bilo kojih drugih organizama, naravno, samim tim. Naravno, postoji i EcoCert sertifikat koji izdaje francuske autoriteti, da tako kažemo, na polju kvaliteta i proizvoda i sirovine i koji nam garantuje da imamo ili organsku ili ekološku sirovinu. Međutim, nisu samo dovoljni sertifikati, jel tako, potrebne su i još neke druge stvari, a to su potvrde samog kvaliteta koje mi imamo kroz, recimo, za dečiji proizvod i za dečiju paletu proizvoda. Godinama unazad dobijamo zahvalnicu od UNICEF-a kao najbolje proizvodi za decu. Zatim, pomenuli smo prošli put ordenje i plakete i pohvale i od strane ruske vlade i od strane ruske crkve pravoslavne. Tako da sve su to stvari koje idu nama u prilog i što nas odvaja od svih ostalih stvari na tržištu. Ja mogu da dam jedan, da kažem onako, pametan savjet svima koji već koriste neke proizvode tog tipa, znači koriste neke suplemente, dodatke, ishrane ili bilo koji biljni preparat koji treba da poboljša njihovo zdravlje. Od ljudi od kojih to kupujete, tražite im samo da vam daju
3 odgovora na 3 pitanja koje ćete im postaviti. Poreklo sirovina, standarde koje imaju i gde se nalaze fabrike u kojima se prave proizvodi koje vi koristite. Jako je bitno, jer svi mi vodimo računa, recimo kad odvezemo auto na servis, kako ćemo ulje da stavimo u njega, tako, i kakvi će kvaliteta da budu delovi, a jako malo nas vodi računa šta stavljamo u sebe i od čega naš organizam dobija zdravlje i od čega izgrađujemo njega, jer znamo da ono što mi jedemo postaje sastavni deo nas. Nije džabe ona izroka, ono što jedemo, je li tako? Da. Ko ćete malo da nam objasnite tu odnose suplementa? Pa vrlo je jednostavno. Po nekim zakonima koji postoje u svetu, suplementi moraju da budu isključivo dodaci ishrani u vidu suplementacije, odnosno dodatnog unosa vitamina i minerala. I to je neki standard koji oni moraju da ispunjavaju. Međutim, znači ne smeju da imaju neka lekovita svojstva, da tako kažemo, jer onda već prelaze u lekovita sredstva i moraju da se i prodaju i distribuiraju na potpuno drugačije načine. Međutim, neosporno je da ima velikog broja rezultata. Znači, mi imamo preko 125.000 dokumentovanih rezultata ozdravljenja ljudi koji su poboljšali svoje zdravlje, rešili svoje probleme i došli do ozdravljenja, znači ne izlečenja. To je jedan drugi pojam koji mi ne koristimo. Lečenje je negovanje bolesti, a ozdravljenje je put ka zdravlju i ka nečemu što vas vodi u jedan potpuno drugi segment života. Znači, jednostavno eliminacija simptoma. Ka čemu svi sad idemo, a to je znači da mi zdravije živimo, da se ne bismo razboleli, ako se razbolimo da popravimo svoje stanje sami. Upravo tako, ili da ta bolest, ukoliko je prolaznog tipa, traje što kraće i da mi imamo što manje posledica od nje. I što manje štetnih efekata po ostatak organizma. Upravo tako, a i po okolinu, znači da i naš period zaraze kao drugima bude mnogo kraći i ono što je najvažnije, da što pre dostignemo radnu sposobnost, znači da nam i oporavak posle bolesti bude što kraći i što bolji, znači da se što pre vratimo u kolosek, što je jako bitno opet gledano sa neke druge strane finansijske, je li tako? Pregledajući malo materijale na internetu, a i van toga, u kompaniji Vision primetili smo izuzetan niz ozbiljnih autoriteta koji stoje ne samo iza tehnološkog dela, već i iza tih rezultata koji su postignuti. Pa naravno, eto, ja bi na prvom mestu pomenuo doktora Viktora Tuteljana, koji ima jedan niz titula, da tako kažem, znači on je doktor nauka, akademik Ruske akademije medicinskih nauka, zatim je šef katedre za ishranu, znači za kvalitet ishrane, koji je izjavio jednom prilikom pre nekih 10 godina da proizvodi kompanije Vision bukvalno idu 3 koraka ispred medicine. Što znači da oni rade direktno na uzroku bolesti, a ne na posledicama, što je velika razlika. Znači oni direktno pomažu našem organizmu da se uzrok bolesti reši kod onoga naravno koji ima problem. Ali ono gde je najbolje koristiti ove proizvode, to je profilaktika, odnosno preventiva, jer tu daju najbolje rezultate. Čujemo da ste ušli u kosmički program ruski. Naravno, 2001. godine kompanija Vision je zvanično ušla u kosmički program i ja mislim da postoji jedan poznati videoklip koji se vrti na YouTube-u gde je Viktor Afanasijev, inače sada ima preko 60 godina, najstariji kosmonaut koji odlazi u kosmos i vraća se bez ikakvih posledica, a svi znamo da je glavni problem kosmonauta u bestežinskom stanju kada se vrate da imaju problem recimo sa osteoporozom ili problemi sa kostima i prilagođavanjima. Oni, apsolutno ruski kosmonauti, nemaju više problema sa tom stvari. Zatim mogu da pomenem sportiste. Svi smo čuli za braću Kličkov. Oni dugi niz godina koriste naše proizvode, zahvaljujući tome i dominiraju u svojoj kategoriji, u svom sportu. Iako ste primetili njihovu smirenost, staloženost, totalno vladanje situacijom, jedan potpuno drugi psihički nivo i spremnost i psihofizička kompletna, oni jednim dobrim delom je to zasluga naših proizvoda. Mi ću u vidu da se sad Kličko preći u političare, da vi preporučimo našim političarima malo. Pa obzirom da ih koriste i ruski političari, da je to tamo jako rasprostranjeno i da se zna za njihovo blagotvorno dejstvo, naravno da bi mogli da preporučimo i našim političarima, prvenstveno da svoje dnevne obaveze što lakše iznesu sa što manje posledica i da im svaki novi radni dan počinje što lakše, znači da budu orni, spremni i puni energije za nove radne zadatke.
Postoji još jedno pitanje koje bih hteo ovom prilikom da vam postavim. Pojam skrivene gladi. Ljudi sve više jedu, a čini se da su sve gladniji. A u principu imaju sve veći problem sa telesnom težinom. Jeste, danas, nažalost, u svetu mnogo više ljudi umire od posljedica gojaznosti nego od same gladi, odnosno od nedovoljne ishrane. Pa u čemu je problem? Hrana koju danas jedemo nema više u sebi svega onog što nam je potrebno. Ima sve manje vitamina i minerala, jer nam je zemlja ispošćena. Koristimo sve više herbicida, pesticida, veštačkog đubriva. U zemlji više nema ono što je potrebno i što je nekada bilo, kao što su moji roditelji ili moji baka i deka ili vaši roditelji, onu jabuku koju su oni jeli i onu jabuku koju mi jedemo danas, to je nebo i zemlja. I jednostavno mi smo prinuđeni da koristimo nešto dodatno, pogotovo što nam se tempo života jako ubrzao, što smo mnogo više pod štetnim faktorima, pod uticajima iz spoljne sredine, velika količina stresa, naš organizam nema. Ne dobija iz hrane sve ono što mu je potrebno. To je danas veliki problem, jer od te hrane, od tih mikro-makronutrijenata i vitamina zavisi naš imunitet, naša spremnost da odgovorimo na stres, na bilo kakvu novonastalu situaciju, da se branimo i od bolesti, i od virusa, i od svega. I jednostavno, mi postepeno sve više i više ulazimo u bolest, jer ne dobijamo adekvatnu hranu. Naša ćelija najviše trpi i ta skrivena glad je u stvari glad naše ćelije. Problem je što mi danas hranom najveći delom zadovoljavamo isključivo fiziološku potrebu da napunimo naš želudac. I kalorije. I unosimo, kalorije, unosimo šećer, unosimo masnoće i ugljene hidrate. Znači neke osnovne energetske i gradivne jedinice. Međutim, sav onaj fini materijal koji nam je potreban, a to je svega nekoliko grama na dnevnom nivou, kad se sve to sabere, svi vitamini, minerali i mikromakronutrijenti koji su nam potrebni, to je svega nekoliko grama u toku dana koje nam je potrebno, mi toga nemamo. A svega ostalog unosimo previše. Baš zato što naš organizam traži, a mi mu dajemo ono što mu ne treba i čega već ima viška i tu dolazi do disbalansa u samom funkcionisanju organizma, samim tim i do poremećaja zdravlja. Prema onome što ja znam u vašem programu, ostalo je još puno stvari da pričamo, tako da ćete vi morate dođete ponovno kod nas. Naravno, mi same proizvode nismo ni dotakli i ima tu dosta zanimljivosti vezanih za same proizvode i za još neke aktivnosti, jer kompanija Vision nije samo komercijalni projekat, već i humani. Ja moram da kažem da kompanija ima svoju humanitarnu organizaciju koja je preuzela od države u Rusiji preko 30 sirotišta i domova za nezbrinutu decu, da vodi računa o toj deci i nama je generalno cilj kao distributerima u Srbiji da taj fond misija, odnosno tu humanitarnu organizaciju u sklopu kompanije dovedemo i u Srbiju da pomogne i našoj deci, da i ona budu zdravija i da lakše savladaju neke životne teškoće. Onda ćete morati da nam dođete ponovno. Naravno, bit će nam drago. Hvala. Hvala i vama.